Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Kiliziya Gatolika muri Kongo yarahirirenga ko idakozwe ibyo kwakira abakobwa batwite mu mashuri yayo nk'uko biherutse kwemezwa na leta ya Kinshasa. Igaragaza ko akajagari tagakeneye mu mashuri yayo. Amakuru avuga ko Kiliziya Gatolika ya Kongo ari isanganwa mu mashuri menshi mu gihugu, bivuze ko icyemezo kizakomeza kugira ingaruka ku banyekongo b'abakobwa batwaye inda bakiri ku ntebe y'ishuri. Ibinyamakuru muri Kongo byavuze ko Kiliziya Gatolika ivuga ko kwemerera abakobwa batwite kwiga byabigiye guhurwaho abana b'abakobwa bakiyandarika kuko bazi ko uburenganzira bwo kwiga bufite. Hari aho idini rikomeye ku isi rivuga ko abana b'abakobwa batwaye inda bakwiye kujya basaba leta ikabereka ko abana bananiwe kwifata no kubaha indangagaciro za kinyeshuri bajya ikabajyana mu mashuri igenzura ko batazabemerera na gato. Hari bamwe banyapolitiki nabo babibona nka Kiliziya Gatolika bavuga ko akajagari ari kwimakaza ubusambanyi mu bana b'abakobwa kuko ubundi umunyeshuri uzi icyo ashaka adakwiye ko bajya mu mibonano mpuzabitsina kuko ntawe uzatwita atasambanye. Kiliziya Gatolika muri Kongo ngubona ko umwana uri no kubaha indangagaciro z'aba abana nkawe abakwiye no guheka uwo musaraba yikoreje ariko akareka kuvangavangira abandi bana kuko ngo byazanabanduza imico mibi. Nubwo Kiliziya Gatolika idakozwe ibyo kuba abakobwa batwite bakwiye kwiga mu mashuri yayo, ariko kandi ihuriro ry'abayobozi bashinzwe umuco muri Kongo ryajyanye ikirego mu rukiko rusesa imanza rega inama y'abepiskopi Gatolika muri Kongo n'itorero ry'abaporotestani, ni ukuvuga Senko ndetse na Isese kwiga ububasha badafite. Abayobozi ba gakondo muri Kongo bashinja Senko na Isese gutangiza inzira igamije amahoro muri icyo gihugu. Abayobozi ba gakondo bakavuga ko ububasha bafite izo nzego bareze zabwihaye. Mu bihe bitandukanye abayobozi ba gakondo muri Kongo babona perezida wa Kongo baganira ku miyoborere y'igihugu no kugira ngo Kongo ibone amahoro. Ku rundi ruhande urwego rwa Senko ndetse na Isese nabo bahuye na perezida wa Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo, ni nawe bavuga ko yemeye inzira barimo gushakira Kongo amahoro binyuze mu biganiro bihuza impande zose. Senko na Isese bagiye mu bihugu bitandukanye banageze igumahura na Colonel Nanguye wa F7 baganira ku buryo igihugu cyabona amahoro arambye. Naho Thomas Rubanga washinze umutwe witwaje intwaro muri Kongo FRP, Force pour la Révolution Populaire urwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa, yashimangiye ko perezida wa Kongo agomba gukurwa ku butegetsi. Mu kiganiro n'abanyamakuru i Kampala muri Uganda kuwa gatatu, Rubanga yasobanuye ko ubutegetsi bwa Kongo bwamuhigaga kubera ko yamaganaga ibyaha by'ihenze ndonke byawumunze ndetse no kurindwa inshingano. Afata icyemezo cyo guhungira muri Uganda. Uyu mugabo wigeze gufungirwa muri gereza y'urukiko mpuzamahanga mpano rya ICC mu Buholandi yatangaje ko n'umutwe witwaje intwaro bashyigikiye ko F7 ari ku butegetsi bwa Tshisekedi. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yavuze ko bwana Rubanga yakomoje ku masezerano hagati y'u Rwanda na Kongo basinyiye muri Amerika, ivuze ko nta ngufu afite zo gukemura ikibazo kiri muri icyo gihugu. Raporo nshya y'impuguke z'umuryango w'Abibumbye ihamya ko Uganda icumbikiye Rubanga kuva mu Nyakanga umwaka ushize ndetse ngo banashyigikiwe n'ubutegetsi bwa perezida Museveni. Muri iki kiganiro Rubanga yatangaje ko byerekeye kuri we muri iyo raporo ari ibinyoma byambaye ubusa ngo yaza kuba yafashwe na leta ya Uganda. Abarwanyi bari ku marembo y'umurwa mukuru wa Kongo Kinshasa. Thomas Rubanga umaze yaba muri Uganda yavuze ko bamwe iki gihugu kwera ko hatirijwe guhungira muri Uganda nyuma y'igihe na bene babo batotezwa. N'itotezwa yavuze ko ryaturutse kuko yari yarakunze kurenga ibitagenda neza mu butegetsi haba ku rwego rw'intara y'Ituri ndetse n'urwa leta ya Kongo. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muhoozi Rugaba yatangaje ko UPDF yiteguye kwagura uduce ikorera mu bikorwa byayo mu gihe intambara yaba igeze mu mujyi wa Uvira. Ujenerali usanzwe uri umuhungu wa perezida Museveni yabitangaje ku rubuga rwa X. Jean Muhoozi nigeze avuga niba kwagura igice UPDF ikorera mu bikorwa byayo bya gisirikare bivuze ko izaba igiye kurwana ndetse n'uruhande izabishyigikiye. Icyakora mu bundi butumwa yavuze ati nahoze mfite inshuti yitwa Sultani Makenga. Jean Muhoozi yatangaje aya magambo mu gihe hari ubwoba bw'uko umujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo usanzwe uri uwa kabiri munini ushobora kuberamo imirwano ikomeye mu gihe cya vuba. Kuri ubu yaba umutwe w'M23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC buri ruhande rurashinja urundi kuba zikomeje kurunda ingabo ndetse n'intwaro hafi y'uyu mujyi. Inyeshyamba by'umwihariko zirashinja leta kohereza ingabo nyinshi no mu bindi bice birimo n'umujyi wa Bujumbura mu Burundi mu rwego rwo kugaba ibitero mu bice bitandukanye M23 igenzura. Amakuru avuga ko Kinshasa ishobora kuba yaramaze gutegura ingabo zirenga 60 zibona abacanshuro b'Abanya-Colombia ngo ishobore kwisubiza imijyi ya Goma na Bukavu. Kuri ubu hari ubwoba bw'uko intambara yeruye ishobora kongera kubura, mu gihe ku rundi ruhande impande zombi zikomeje ibiganiro biri kubera i Doha muri Qatar mu rwego rwo gushyira iherezo ku makimbirane zifitanye. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe umunyapolitiki utavuga rumwe na leta ya Uganda ufungiye gushagurika ubutegetsi. Dr Kiza Besigye yareze ubutegetsi bwa Kenya ko bwamushimuse bukamujyana muri Uganda ku ngufu. Ibinyamakuru byavuze ko bwana Besigye wagerageje kane kose gushaka kuba perezida w'u Rwanda bikanga. Mu bategetsi arega muri Kenya harimo abaminisitiri, abakuru muri polisi n'inzego z'iperereza. Impapuro z'ikirego cya Besigye n'Urutare bareganwa hamwe kivuga ko abagabo muri Kenya bari bagiye mu muhango wo kumurika igitabo wateguwe na Marita Karua, umunyapolitiki nawe utavuga rumwe na leta ya Kenya. Abantu bita polisi bakaza bakabashimuta. Abo banyapolitiki bashinjwa gushagurika ubutegetsi bwa perezida Museveni bavuga ko bahise bajyana mu modoka bakoherezwa ku mupaka bagahabwa inzego z'umutekano za Uganda, kandi ngo icyo gihe nta kintu kimwe bashinjwaga. Abo banyapolitiki baregeye inkiko za Kenya bavuze ko amategeko yose atubahirijwe n'abategetsi muri Kenya harimo kohereza nta
munyamategeko no kuba barafungiye abantu batazwi mu kigo cya gisirikare, kandi ngo Kenya akaba yaratangaje ko yafasha abo bantu ikabimenyesha imiryango yabo. Hagati aho Madame Jeannette Kata Museveni, umugore wa Perezida Museveni usanzwe uri Minisitiri w'Uburezi na Siporo muri Uganda, yasabye ubuyobozi bw'iki Karere mu karere ka Ntungamo kwitwara neza bakamuhesha ishema nk'umubyeyi wabo muri iri shyaka rikuba mu matora y'imbere, ariko henshi ari kurangwa n'akavuyo ndetse no kuba abarwana kubera gushaka imyanya mu ishyaka. Mu butumwa bwa Madame Jeannette Museveni usanzwe ukuriye ishyaka Karere muri Ntungamo, byumvikana basaba ituze mu matora y'imbere mu ishyaka. Ati niba utanatowe wigira intambara ishyigikira abatowe, kuko nta matora yo mu ishyaka imbere kandi mumpesha agaciro nk'umubyeyi wanyu. Madame Jeannette Museveni asaba igituze muri NRM mu karere ka Ntungamo nyuma y'imvururu zadutse hagati y'abakandida Yuna Musinguzi usanzwe ari umudepite mu nteko ishinga amategeko na Philippe Tumuhimbise uri gushaka iyi ntebe. Akarere ka Ntungamo kagira imyanya 6 mu nteko ishinga amategeko ya Uganda, ariko abantu 28 barayihataniye, ndetse kubera izo mvururu abarirwa muri 40 kuri ubu barafunze. Nasimukiye muri Tanzania, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe umunyapolitiki utavuga rumwe muri Tanzania Bishop Joseph Gwajima yasabye ishyaka CCM asanzwe barizwamo koroshya amategeko bagaha amahirwe ishyaka Chadema kwitabira amatora ya perezida mu kwezi kwa 10 uyu mwaka. Gwajima usanzwe ari depite mu nteko ishinga amategeko ubu nta uza ahantu ari kuva yakora ikiganiro n'abanyamakuru akamagana icyo yise gushimuta abantu bikorwa n'ubutegetsi bwa Tanzania, ndetse byanatumye itorero rye ryamburwa ububasha bwo gukorera muri Tanzania. Ibinyamakuru bya Tanzania byavuze ko Gwajima yavuze nta uza aherereye, yavuze ko ishyaka CCM bari mu yokera isanga mu barenga miliyoni barishyigikiye ku buryo kureka Chadema ikiyamamaza ntacyo byakwica. Ati barasaba impinduka ni mugire nkeya mu bahabazi bamamaze duhatari n'abantu bagaragara apana kuzahangana na za kadahumeka. Joseph Gwajima yavuze ko kumva ubusabe bw'abarwanya ubutegetsi ari ikintu cyiza, ngo byerekana ko ubutegetsi buri butikanyiza kandi urajwe ishinga no kuzana demokarasi mu gihugu. Tundurusu perezida w'ishyaka Chadema kuri urafunze akekwaho kugambanira igihugu no kugumura abaturage, kuko yatangije ubukangurambaga busaba ko nihataba impinduka zibaye mu mategeko agenga amatora nta matora azaba mu gihugu, ndetse urubanza rwe ruzaburanishwa mu mpera z'ukwezi kwa 7. Gwajima yavuze ko utekereza gutsinda muri politiki wikwiye no gutekereza uburyo watsinda abantu mu buryo bwiza bikazakurira kubayobora ndetse no kubageza ku iterambere. Uyu mugabo yavuze ko nta mpamvu n'imwe ikipe ivuga ko ishaka gukina ikarenga igezeyo bazakina. Ituye niyo nsinzi wakinnye wenyine nta kintu bimaze. Tanzania imaze igihe inengwa gufunga urubuga rwa politiki no kutorera batavuga n'ubutegetsi muri iki gihe. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikire muri abanyamakuru bakoze ba muri no barandika. Banditswe leta y'u Burundi gitsimbara gukoreza ingabo zayo muri Kongo kinjana nubwo bitavuga rumwe mu gihugu muri ndetse no hanze yacyo. Igihugu cyavuze ko byari ngombwa ko ingabo zacyo ziba ku butaka bwa Kongo kinjaza mu nyungu z'umutekano. Burundi bworeje ingabo gufasha za Kongo kinjaza mu guhangana n'Ventura binyuze mu masezerano y'ibihugu byombi byagiranye. Ingabo zindi z'amahanga zarwanaga ku ruhande rwa Kongo zaratashye hasigariza Burundi. Minisitiri w'ingabo mu Burundi Alain Tribert Mutabazi yavuze ko izi ngabo zagomba kuba ziraho ziri muri Kongo hagamije kubungabunga imipaka ndetse no kurwanya imitwe yitwaje intwaro, kandi ngo abaturage babonye akamaro kazo. Uyu mutegetsi yavuze ko ingabo z'u Burundi zateze kuva muri Kongo vuba ngaho ukurikije amasezerano ari, kandi ko ntawe bikwiye gutera ikibazo ngo zagiye mu buryo buzwi. Kuko ingabo z'u Burundi ziri mu ntambara muri Kongo Kinshasa ibivuga bamwe ko bamwe ngo ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye bavuga ko zihari mu buryo budasobanutse, ndetse abana b'igihugu bari gupfira ibintu bidasobanutse. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuvuga ko kuba ingabo z'igihugu cye ziri gupfira muri Kongo nta nkuru irimo, kuko umusirikare mu byasenyera mbere ngo cyambere no gupfa. Hanze mabwire ko ingabo za Israel zagabye ibitero bikomeye Damascus mu murwa mukuru wa Syria, zivuga ko bigamije kurinda abahuye mu myemerere y'abaduruze bagize umubare muto cyane w'abatuye iki gihugu. Iyi ntambara yatangiye mu rwanda y'abaduruze n'abarwanyi b'ababeduwe bashyigikiwe na leta mu majyepfo ya Syria mu ntara ya Suwaida ku itariki 13 Nyakanga, ubwo mu bacuruzi bakomoka mu baduruze byavuga ko yashimuswe n'abasuni beduwe. Ingabo za leta ya Syria zinje mu Rwanda ngo zihoshe intambara. Ibitangazamakuru byavuze ko kuva tariki ya 13 iyi ntambara hagati y'impande zihanganye yimaze kwicirwa abantu 350 muri Suwaida. Ku itariki ya 15 Nyakanga ingabo za Israel zinje muri iyi ntambara zivuga ko zigiye kurinda abaduruzi batewe n'imitwe barwanyi bashyigikiwe na leta. Israel kandi yagabiye igitero gikomeye ku kiraro cya Minisiteri y'ingabo ya Syria hari tariki ya 16 Nyakanga. Minisitiri wa Israel Benjamin Netanyahu ati turi gukora kubishoboka ngo dutabare abavandimwe bacu baduruze. Perezida wa Syria Ahmed al-Shara mu ijambo yanyuje kuri televiziyo y'igihugu avuze ko ntabwo bafite bw'intambara na Israel, ariko akiri amahitamo abiri ari intambara yeruye na Israel, turwanira abaturage bacu baduruze cyangwa se kureka abaduruze bagasubiza ubwenge ku gihe bagashyira imbere inyungu z'igihugu. Ati ntabwo dutewe ubwoba n'intambara, amateka yacu agizwe n'intambara zo kurinda abaturage bacu, ariko twahisemo inzira ishyira imbere imibereho myiza y'abanyasiriya aho kujya mu midugaro no gusenya igihugu. Amakuru yavuze ko Amerika yatangiye kuganiriza impande zombi ngo intambara itarushaho gukara. Syria nayo yahisemo kuvana ingabo muri ako gace k'amajyepfo yirinda ko intambara ikomeza gukaza umurego. Abantu 50 bapfuye abandi barakomereka mu nkongi y'umuriro yibasiye iguriro rinini mu mujyi wa Quds muri Iraq. Guverineri w'intara wa Street Mohamed Ali Mayahi yatangaje ko inkongi yibasiye iguriro na restaurant aho imiryango itandukanye irimo gufata amafunguro, ku rundi ruhande hari abahaha. Abashinzwe kuzimya inkongi bagereje gutabara bamwe bakiza inkongi y'umuriro. Hahise hatangazwa icyunamo cy'iminsi 3 hanatangizwa iperereza bizarivamo bizatangazwa amasaha 48 ari imbere. Mohamed Ali Mayahi ati ibyago byatuguririye
twajyanye mu nkiko nyirinzu na ba nyiriguriro. Abaganga babwiye Jezira ko abantu 23 bicaye mu ntambara ibera muri Gaza mu saha 20 nashize, bituma imibare y'abahitanwa muri ntambara Israel na Hamas ikomeza kwiyongera. Banavuze ko kuva mu rukera rwo ku itariki ya 17 ibitero bya Israel byahitanye abantu 18, by'umwihariko 13 muri bo bicirwa mu mujyi wa Gaza. Ku rundi ruhande abasirikare bari ba Israel bo muri brigade 22 bakomerekeye muri Gaza bahita bajyanwa kuvurwa. Umuyobozi mukuru w'idini y'abaduruzi muri Syria Sheikh Joseph Jaribu yamaganye ibitero Israel yagabye kuri leta ya Syria yitirira kuri kurinda aba baturage. Ati igitero cyose Israel igaba kuri leta ya Syria bifatwa ko kibasiye umuryango mugari w'abaduruzi. Umunyamabanga wa leta z'ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yatangaje ko impande zose zihanganye zirimo na Israel zemereje kugukiraho agahenge. Hari abasesenguzi bemeje ko ibitero bya Israel kuri Syria bitagamije kurinda abaduruzi nk'uko byatangajwe, ahubwo ari uburyo bwo kwagura uko Israel igenzura. Ingabo za Ukraine zatangaje ko mu ijoro ryo ku itariki 17 Urusiya bwakomeje kurasa ibisasu bya misile na drone mu bice bitandukanye by'icyo gihugu. Raporo yasohotse igaragaza ko igisirikare kirwanira mu kirere cyavuze ko ku itariki 17 Nyakanga cyane drone 33 mu zarashwe n'Uburusiya. Banatangaje ko mu ijoro ryo ku itariki 17 Nyakanga Urusiya bwarashije drone 33 y'ubwoko bwa Shahed muri Kursk. Minisiteri y'ubuzima muri Palestine yatangaje ko hari imiti n'inkingo bitegerejwe mu gihugu bigomba koroherezwa kuhagera. Yavuze ko amakamyo atwaye imiti n'inkingo yorejwe ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima n'ishinzwe abana UNICEF, ariko ngo nta biribwa birimo. Reka nsoze mbabwira ko ikimanyu cy'imboneka rimwe cyane cy'umubumbe wa Mars cya mbere kinini cyane cyabonetse ku isi cyagurijwe miliyoni 4.3 z'amadolari y'Amerika muri cyamunara beri no ku wa gatatu. Ayo ngaho arenga miliyoni 3 yavunjishije mu mafaranga y'u Rwanda. Iryo buri nka NWA 16.88 ripima ibiro 22.5 ndetse rifite uburebure bwa santimetero hafi 38 n'igice kimwe uko inzu ya Sophie Boys ikoresha cyamunara bivuga ryavumbuye mu karere kitaruye ko muri Niger mu Gushyingo mu myaka 2 ishize ndetse nini cyane mu kigero cya 20% kuruta irindi rinini cyane ryabonetse rivuye kuri Mars nk'uko iyo nzu yabivuze. Amabuye nka meteorite n'ibisigazwa by'amabuye sigara y'asteroid cyangwa se komete izwi nka kibona umwe inyuze mu kirere cy'isi. Inzu Sotheby's iteza cyamunara yavuze ko iryo buye ry'ibara ry'ikinyina rijya kuba umutuku ari imboneka rimwe cyane kugeza ubu mu hafi 400 avuye kuri Mars namaze kuboneka ku isi. Cassandra Hatton umuyobozi wungirije wa Sotheby's ushinzwe siyansi n'amateka y'ibidukikije yatangaje muri video yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga ati iki nicyo kimanyu cya mbere kinini cyane cya Mars kiri ku mubumbe w'isi, amahirwe yo kuhava kikagera hano aba ari make cyane. Ati mwibuke hafi 70% by'ubuso bw'isi butwikirijwe n'amazi, rero turirwa cyane ko iryavuye ku butaka bw'umutse wo kugorwa hagati mu nyanja, aho mu by'ukuri twajyaga turisanga. Ntibiramenyekana aho iribuye bizarangira rigarukiye uko amakuru wariguze yagizwe ibanga. Sotheby's yavuze ko imisoro n'amafaranga y'ingera byatumye igiciro cyose hamwe cyari kigiye kuri miliyoni hafi 5.3 z'amadolari y'Amerika, no kuvuga arenga gato miliyari 5.5 z'amafaranga y'amanyarwanda.